Hangat man jimulit ngawang ketianya kena jinulus angkulkul. Dauhin kerama banyak dadian sini orkain penunduk si mati subuh cielah saya nggak ada santulan sih mare kemo patut melesat atman sini antosana dia pemahan kalau tiga bakal cicit Ayan kemudian ini di taman matiang gilemu singlah pengerasa singlah pengunedika yen moni luweh taman lah murah lantas matiang jelema dini mirip kudang perbil kudang pipis langlah merdeka pangbien gumanti melah taman lah bocor yang abang kasih apa? bocor ngabok kasih Pantak sih apa kasar main? ada yang suruh mati nabe Kayang ciewer we. Duh Agung. Selagsagan rasa manah di tiang nunas pawacanan Cokori Dewa. Sing awana ngasapunika. Dados waluya lipia panunggo celoreng wacana sane ketika reng ditiang mangken sida ditiang rauhang reng banyak duit sami. Ditiang mapakeleng bebaos kro waluya ngocak wacana ning uni. Paman aku mengelurah bayan apan paman andal-andal pengarap gelah cenap paman nauken banyak gelah maka jangan loh muani tua bajang cerek geleh sing sanin ya dadi mecelap pertaman yen sing ada waro nugrahan gelah nyen jabani tempat gelah mepijawi wenang ken paman wenang paman ngematiang iya Wenten cicing puniki purun ngeranjen ke taman duwe nenten saha wala nugrahan kore dewa. Siset iwang singsal yang cicing nampak madamangipun. Saja. Duh saja tidak latken paman. Manut ugar-ugar dini di Seleparang. Paman ang lurabayan saja kituglah. Nyen Jepani banyak lang ranjing main ke taman. Cudet gelang nugrang paman matiang iya sekolah paman kelah mentakon ke paman nyen nindot matiang paman apa ya uli Seleparang apa tusing uli Dura Negara yen pet ya uli Dura Negara sina ya sing nawang kekertan jagat ini di Seleparang paman Subhanman mentakon uli dijad lemeni ya nanduk punika Nek jadi dia boleh mataken. Apa keneken Jion? Anak. Aduh. Cengawana ngasapunika yen jak mecorah dusta maling katakenen. Dijawetan lep pasang maling pacang ngangken iwak. Abeleh weken cor canggapipun. Kemangkenipun takene kan becek-beceknya aturangipun. Nang dewa nakine sira nyenuning kantun pernah ramanipun Bathara Wisnu saking Wisnu Loka nurunangipun rawuh mriki ya. Nek apa maneh? Lam tekon. Nggih, Raresan. Nete pemekas cari. Tadi saja ada cai dini di taman gelah. Gelah betul cai. Nyen cai. Adan cai nyen. Di jauh mah cai nih. Apa keranane ada cai di taman gelah? Apa ada cai ini? Inggih. Mamitang nugra matur sisip di tiang radu Duh Agung. Uwit di tiang saking dianyar wewidangan jagat karangamle mungwing wastan di tiang boyo wenten sios I Gusti mati getas napi mekawanan di tiang wenten iriki kadi mangkin kawit di tiang memancing dawek weras patine sanes sampun lintang eri sedak di tiang ulangun memancing ring segara tandu made wenten aus ngelinus punika sampun ngawet wang toyan segarane mau saruseran muncrat mageng sapisan sane ngawet wang di tiang
keporot, kepait kepongsang bangseng antuk toyan sekarang. Dan ditiang eling malering sikian ditiang kancet di sampun ditiang eling wenten ditiang ring kekisik jagat ruwene murang-murang lampah ditiang kantos wenten iriki kadi mangkin dan sampun ditiang sida nanggehang lesun ditiang awen ditiang pules wow Nike uli Bali badene urah praria uli Bali inggih sareledang coba Titiang. yen sing ngalang cai cangkir diken gelang sing jeg mati jelemene pancai nawane sing jelen tua pengabeh beli di Karang Amlo ane mewet uli Bali ane madan Gusti mati getah Kat dan sedo dan Riki. mengurap les menang saya nek ayan Sapun api. tadi ngawak-ngawak saja paman Dados sapunika. yen mati lemon ini kengken linge gelah Kemudian sing banget. paman sing manglinge gelah dini di Seleparang saat maka ngadu paman aja ibeli ditu di Karangamlo Menang makin dumun. Dados sapunika baosang palungo cukuri dewa. men ane das mati yang paman sing jelen tuah praria uli Bali ane madan Gusti made getas Dados kurewa wikan. men yo orang ibane Ipon matur sapunika. Bener. Arsa gege atur ipone. men sure yang orang men kudiang senggup Pe punika agat ipun ngangken praria. Deng awak-awak. Ne de bagos agong ngokan prana agong uli griya jungutan yen ketanipun jak gege talar. Driki gos gede melinge mangke naturina sodo ketan entuk bocana. Titiang midap kencan. Nabi gede lengilungang layahipun merasa kepelak. Ne mumah dao rurong karmatiang maka jang cayuli dia titiang saking dangin rurong ketanipun mangninipun urip. Dayo matah titiang adat nek ketan-ketan. ini paman do Titiang tengah goji bidang. neneng tata sing paman ini Inge. Denen nyen jadan si marada. titiang I Gusti made getas Made getas gitu. Titiang. Hah? Titiang saking dong Gusti made getas saking kianyar bilang jagat Karang Amlo. Titiang mendapat nyanyi. Pada ngirang senang mendapat gerondong. Ini Ya, kalau kamu curang. misi Gusti pedadaan sih ya. inggih Nah, kadang yen tua dane angon sih. Bantas marah besek misi didal di Arab adaan sini. Kadang yen domas. Kalau dak kena Cina angon. Kalau bener saya ngukur dan imban Cina juta. Jak cai, keto malu bener mau bawas ken cai. Dia cing alap-alap nah. Andal jeneng iban sini. Bener tawang ci jelema pelakadan sasak bener ne tulen mula. Sinah kaden ci sing nawang. Apa awanan ada catur wangsa triwangsa di Pulina Bali. Cibani ngaku menak, ngaku pergusti, neng ne samat bener jani, ne takonang bener cai nyautin. Ingat sih, ilang momo angkara peratu Bali ne ngamal jagat Bali, nguni sing adolen ido dalam beda ulu. Megentos ratu awanan kaon Pulina Bali ne ke kaon ngantuk jagat Majapahit rauh ido dalam ketut Sri Kresna kepakisan ngamal jagat Bali ne meiringan lantas ido para Arya do ne ngadakang para Arya para Gusti ne ada di tanah Bali nang ne samat bener ne akuin apa ci sentanan kencang
Sing Nenten. apa kenuruan? Maler nenten. Blok jenenge blok ki. Nenten. Koyo Aryo Sentong. nenten. Iya ciceng cia matemah. Maka jang nentan todong ne boyo Gusti amat temah polon cine. Hei. Dijo celekotokan ciman nyelepet nyileh purana nyileh prestasi pemencangah Gusti. Jeneng memen cie Gusti ayu loh ben nyaa beleng sing ada ngakuin lekat lantas cai nemadan panak bebinyat Cinah nu cibani niang cipekak ci Gusti gitu Atepung niper nenten wenten sa. menciman meli prestasi lah deh prestasi Gusti belen ci jeneng ciwang tani klan ngaku menak kalau sing plot benci gunung kang iban cina kanceng bener bungut ci ben kadotan bener nih Mano wikan. Citiang puniki man sorokan Gusti apa polon cine patut terahan Arya Gajah Pare. apa enggak gajah paro ci Jadi, wendan cendang sekali aturan ini kurang ada gajah paro. oh mulu ada di balik itu bener sing jenung kasen Menurutkan bacot kengken dan bacot dengan iya marah batas bisa nyamat kita bener bisa ninga ordo do tuturang to bakal gugon cia pada bilang nak kena bener nyamat tuh kalian ci saja di joton ninga tuh ada pindah bener mai kodak pun bener mesuang pis ke rumah ya hortan cia den ngejoh kang ci ngalih unduk ngalih ili kita gajah pare aku ci kawitan cie bener namang dane Aryo gajah pare mula perarya dosing tanah Jawi sing nyen mula masan entikan lekadan tianyar cara atur ciken da dua gong aku li tianyar dong kengken nunduk dane Aryo gajah pare uli Jawa teket ke tianyar tur maning nyentanang ngadakang cai jani apa anyud memancing cara petan ci mara no kengken nunduk dane Manut kojaran ketuan titiang awenan wenten megenah mangkin di kering tianya jatenipun boyo simpah hati bawas jerone wau kengken ya boyo simpang kadi baos jerone wau di pekan kalian jiwa ya mak sakit nak jiwa di puring nih yang nanti dari dua dong jerawat nih somblok semua cina pengen cici ceng seng langon seng lalu liat kekene sabang semita tata wadana wibawa nake jerawat sih dane Gusti Agung anu lurah bayan kita persengan benar bisa cina bok kita bisa Gusti Patih Agung Anglurah. Nah, itu marah benar Kengken unduk yang orang. Rimus pemadegan itu dalam ketut. Rikala macakan jagat Bali. Kalau punika pecah wenten. Wong-wong Bali aku mina kadanipun sanem kena iri kering semirang tiga wasa kintemani songan miwah kedesan nenten saat ini kering pemadekan ke dalam awena kalau punika malih ketuan titian ketika hantep itu dalam ring wilwat itu mande ngerauhin jagat Bali lama kane sida merasta sekarang yang wong-wong Bali aku
sane prasangapurun mantuk ring-ringi di dalam. Ini harus ketuaan titiang nedonin jagat Bali saking menepi sireng kaler kami wastu jenak ring tianya Padiman. Nah, di maro amunto petan ci gugun beno cenawanan gugun beno. Apa nak saja ya keto? Nen. Kelana sing mesti sangat nawang Purana Bali ini paman. Inge. Sap saja lah. Saja mirip keto ada keturunan Gajah Paro. Oh, sapunika ya patut indek ke. Kuanten titiang durung penelas yen manah titiang kal ngegoipun. Hei. Cai dene. Kondennya beneng aku megusti keniban caine. Keto tuturang ci beneng ugu kalau nang uning ayang teken beneng. Duk dane Aryo Gajah Paro tetuan sini nunin puline baline uli penepi siring kajo kangin. Nema dan desa tianyar jani. Nanging dugane to konden nyen penyambat anake ngorang tianyar dan desan sini. Tawang ci. Apa dan desan silane? Kalau punika mawit muwasto toyo anyar. Duaning iri kewenten toyo kometonipun saking wit tarune anyar pekanan toyo punika awanan kawastaning toyo anyar. Suweni ngasuwe iwan kojaran saking toyo anyar wastu dados tianyar kadimangkin ketah sama harjan. Uli toyo anyar kesuwen-suwen pelih penyambat tadi dianyar sekan keto do. Oh nampu sekan keto nak yo sajo keto bener dong sing nyedung kaso. Hah? Ale ulah male gede berakian dan wendan ale. Ken? Ale ulah male gede bang wendan ke berakian dan wendan. Deji campah-campah kan bener nah? Weh jelema. Cai deh. Tianyar dan desan si Jani. Bener mula sing tanroh. Nanging ado ne takonang bener ken cai. Toyane tirtane ne sungkemina tekeneng turunan sentanan Gajah Paro ne kayang Jani. Subuh mau penyengker turmaning kewangun pura nyen ditu. Tawang sih. Yen uli Gunung Agung. Toyane to tirtane to ne di tengah pura Jani. Di janan Gunung Agung tongos ne. Ngawag-awag ki ningah ci ordo jelema sing uli tianyar ka kuli ditu takonin tirta sing tawang. Yen saking Gunung Agung genah tirta utawi toyo punika kaler kanginan kaje kangin tadi. Nah. Nenek, bener dadi kemang ngenahang pesaut sini. Apa jeda konan bener? Alo, apa kaya kecil? Sekenyak dadi bilang pesaut sini bener makajang. Awanan sinawang ke makajang sama temawe. Nyen manguren silane ya. Bener jenang peleh metakon dan melawan kena benci baka takon. Awanan anak benci nyauken petakon bener. Nene ben besek kena. Yene je kena benci. Weh, iwasen menang. Nekat gegaduhan dane Gusti Agung ang lurah bayan. Cai nyelak, cai nyungklit. Tegak bener mahau perapati Agung cai ngentosen. Raben bener ne mewidi-widana ne sahgen plekutus. Amang bener ben pesasur nanggu dadua bedek aden ci.
Bilian centemenen ci. Jak cai nam pedang, jak cai ngangon. Kalau men kena benci nyautin petakon bener. Toyo anyar, tirtane ne sungkemen cai jani, yen pet cai saja, terakhir gajah pare. Tawang ci, awanan ada toyane to tirtane to, tamiang ci kayang jani. Nyene ngae awanan ada. Nah, kanyemang bepolon ci jani. Jani ganten ci, hidup-hidupan, angon bener bayang-bayang kerkekelet, belulangin angon pakebat caru. Nawagang genggen, hilang kenyempolon ci. Iyan parinekan punika, tempisang kemana aku. Tuane, sapunika wewengane mangken, mangne ledang, ngeniken sikian titian, sapa sira yuktenipun sane ngarti, toyo punika, mangne wenten, pinaka bekal lan titian, Jani maro nyaksi ngaku kalah. Bulat lepek jangal sini, nilah barak muancis putih seming. Si Nunas bakal ken bener pangado penawang ci lebih. Nah, kalau bener balik mendagon, Jani wireh ci sing nawang. Bener tunasen ci nyene ngae tirtone awanan ada tamen ci kayang Jani. Oh, bener takonen ci, bener. Iya ciceng ci ujak lengap. Awanan bener nyak matakon ken cai, dong kaden ci bener nawang. Nanti bener. Apa bener ken ci? Bener matakon. Amat bener perlu bang amat. Mau balik bener takon ini apa orang?